Hai saudara Batelia Plus, sebelum menonton, mohon dukungannya ya dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan klik gabung untuk bergabung di langganan kami. Dan like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Selamat menonton! Lah manis banget Caca nampaknya mah. Celiaklah alis Caca lah cetar membahana lah bantu sambil bayi riang ah. Ba Yuni ko, ndak tantu Yuni na mode kini do ya. Oh, bantu itu lo mode alis gini ya. Iyalah. Tapi kamu aja gini kah? Lah manis-manis nang ngambil lah muka kokos ha. Yo, ko nunggu pacar ca. Aduh boleh Ca. Oh iya dong. Mana mu aja kalah dek Yuni ko. Oh, abang yang Koreang steak tu ya? Deh, Koreang-Koreang ba aja Yuni ko. Kan nyoba pitih. Jadi dek pitihnya canyonya. Yo setidaknya tiup pai kama-kama pariwa kanyang kan. Lu nak malu jambok tu. Oh indak lah, tapi boleh awak. Yuni kapai kama loh. Ini kan nunggu abang Yuni lo rencana ini kapai main lo. Nak mau kalah di Caca deh lo. Oh, kalau pai main makan angin seh. Lah, pai makan lo Ca, tapi yo ndak sama ha punya Caca. Do kok Caca main Caca pi di kafe-kafe. Kok ini kaki limo, tapi kami bahagia. Oh, bahagia. Yalah, Ca tunggu se lo. Yuni calik di abang satu lah gagah gini mah. Gagah. Tu abang saya tipe panjang semua. Weh. Jadi jo kami pe mainnya. Wah, baju tu Ca. Kan tu style tu mah. Style lah, no untuk itu style dek Ca tu ha. Abang sayang turun lalai. Capek lah bang. Ini tak butuhnya Ca, kayak mata hitamnya ha. Weh, itu gaya, tu Yuni gaya. Weh. Sore Ca. Sore abang. Deh. Manga-manga aku. Bang, manga abang nama itu? Cek bangkok lah kenal kawan Ca tu bang. Gitu. Lai mandi om kau Ca. Di bawa om Mbak Ayu ni ko. Ko boleh je mah. Boleh Boleh Ca. Ca. Aku boleh Ca Boleh kau. Ca. Situ lah tagak om. Situ lah tagak om. Di situ tagak dah. Siku salah. Awak kan nunggu boleh awak misalnya dah. Aku nampak kau. Bang boleh bang siapa sebenarnya gini? Hah? Ca. Siko tak kak? Hah? Itulah Ca. Tolong aja. Abang Ca banyak gaya mah. Tapi geser selesai deh. Alah. Bang kok lambek bang Tibo? Biasa malam tadi bang pi batanggang. Bayang dek Ca. Cawi masuk. Kabau masuk. Aluleh saya masuk. Tuh, mengapa pakai saruang ko kok? Baju lu sobok tadi dah. Pindah masuk angin kemari. Doa kancang. Kadang gagah lah leh. Iyalah, nak ada. Ndak tabali baju kaos di abang Ca Ca. Bisa kalau orang kayu tu mah hilang cek beli baru. Kau ndak gagah baju indak. Ba aku lah mau bana boleh Yuni Tibo ko. Sebentar dia tiba lah macam. Ndak lama tu doh. Biasanya kalau tak lambek kayak kau kan biasa beli minyak mah. Nah, cantik gue sak lah bang. Gonceng tiga di mana di dua Yuni kau di mungko di lakang deh ndak dah. Tengah lah. Deh. Bang, jangan ada juo, jangan ada boleh di siko. Tanang Ca ini lah nak nyurum sih di tengah tu. Kamar romat tiba dek Ca tu. Di melitu bana Yuni kaca ya. Cukai awak salah berdua yang tahu. Jadi mungko cowok cala Yuni menyabut melitu lai. Tidak lama tu boleh Ca kata na Ca. Bang mangga bang? Nggak do.
Bang, saya lihat kawan ca. Mengapa cari nyo? Susu kena. Wiko ca jujui tadi ngobang lai. Gata bang namanya. Abang ini tiba pakai baju. Laki bos ya bang mas. Dah tadi Yun nunggu lah. Iya, untung malah pakai baju nah. Jangan cewek tangan ini. Sembarang saya. Hah? Kawan kos Yun. Iya bang. Hmm. Yang ini cerita-cerita tentang. Oh. Lah, baiklah. Deh. Kami dulu di Caca, di Am. Om. Oh, kami Lama, kapai oh. lo mah. Iya. Kalau kami tungguin tadi. Capek lah bang, idian Honda wak lai. Perlu janjang ya? Ah, ndak salah. Tidak. Kalau bang ngapain lah bang? Ah, kaki ya. Kan udah. Unda agak tinggi. Tuh, agak panjang kaki setia. Yuk Kang Yun. Yuk Kang Yun. Ini. Tunggu lu. Iya kapai, panggil lah Reza lu nak. Iya nak aku lupa ya nak. Iya. Raisa. Raisa. Ya. Jangan lupa kunci pintu dah. Kami payah deh. Pacar kori yang hidup. Candu lu payah cocok nak. Tapi hancak juga pemandang siko kalau sore nak bang. Mbak Onda bang ko. Dirusak Onda bang. Habis minyak aja. Astaga, ndak baisi jalan kapai lu doh. Deh, kok ciku maleh aja mah. Nggak, tuh teh masih minyak dari reda. Tu kan mandorong cari bang kini ko. Iyo, Di Malang nasib. dua dorong lah. Gue ada. Bos, Mengada. Kau ndak ko. Lah nunggak 6 bulan lah. Enggak apa kok. Ko teh nemu Pak Sukardi ya. Nunggak 6 bulan. Ku ndak pak deh mah. Yo ba la ndak bayi 6 bulan lah, semua 6 bulan lah. Dak isa harus buat kanti lu. Because saya sayang kanti lai. Raisa mana tu dah cari lah. Pak. Cikgu lah nak saya. Yo Sukardi mau Pak kan? Iya. Cikgu nak lu. Because harus kanti lai. Oh kok gitu lah. Biku dan sabuk ke padang gua. Dak isa dah. Deh. Woi. Iya mengalap baik. Turun lah. Pediasan lah siku. Jalan kaki apa main lah. Jalan kaki. Beda. Kok jalan kaki apa putih jalan lain? Yun. Cepat itu kau putuskan ku Yun. tunduk lah aja. Hah? Hilang. Kalau nak nyual di lahari dan dua-dua tadi ya. Hilang saya. Dan ayo orang di kuang. Sial lele. Kuang barang geragan. Hey. Pagai udah keren batundo.
Kuda Honda mahal mah. Dah boleh jalan duit makin taruh dah. Honda dah agak pipa rusak. Tak rusak dah. Minyak saya habis. Sinan bah. Honda Sinan. Honda dah titik ke dia lu. Titik dia ler. Kecil sekali tarik dia ler. Ne, panel Eh, ko. lenoy lai. Bapak jalan kalian? Iyo, minyak Honda kami habis di jalan di. Itulah Honda abang kami tarik di deler. Di malu-maluin kamu. Ne, caca balulonya saya habis minyak Honda rancap habis minyak. Boleh lah je korang dah lah. Nak datang mah pilih-pilih lu kun dah. Sudahlah korang menyusahkan. Awak le rancak je surang. Kok capek nak kalian pulang? Sekali lagi kami minum dulu coba dulu ya. Lah di dalam. Capek nak pulang? Jangan. Tak balik bang. Paham lah lihat. Biasa. Dia macam itu. Bang. Iya. Caca sama kok. Yang abang tuh. Kau dapat. Le mandi tadi kok. Kawan kos Yun. Iya bang. Yang ini cerita-cerita kan. Oh. Abang kok tadi kan. Betul-betul dia ni. Oh, kau gitu lah. Itu dah takut kepala gua. Besar dah. Ada. Wah. Dia mengalap baik. Sudah lah. Apa dia salah si gua? Baci.